Biz tanıklara Niye sabotaj? Начинается беззаконников, блядь. Assalomu alaykum. Militsiyaning leytenant. Tavageta. Qanday? Niye anın çıkıyorsun? Maytar kaçan çıkamazsın. Niye? Peki biz atayin sizga keldik. Görür mü? Bir şey sürüyorsun. Sen yumuşakınız. Oldu. Analar tengsiz peki siz ben adamlar söz toplayın. Oldu da ben sana. Oldu. Peki siz Tamek ben sal koy. yaşta gelip söz geldik. Tamekin sal koy. Sal koyun. Бишкекте айдоочу тез жардам муунасына жол бербей фельдшер менен мушташа кеткен. Тез жардам муунасында оор абалдагы бейтап болушу мүмкүн же чукул чакырыгы шашып баратышы ыктымал. Ошондуктан кандай гана учур болбосун тез жардам муунасына жол берип коюңуздар. Sen bizge geldin. Biz sana yok. Geldik ova. Oşo tamek sal koy. Siz koruydu koyurmuş koruy men üstüne. Sal koy. Tombuk çayda turasız. Sal koy. Sal albayım. Göber kolba. Göber kolba. Kamera var mı? Kamera var. Sana tartı ot çekti. Sizin bile baldarınız tartı ot. Takıl var mı da? Peki mınday da? İyi. Atın kim bile? Oğlum kafa satıyorsun. Tamekingizde başka Ben o tutçuma kal. Bir de kan ayıp paylaşınca satalım. Yüzünü. Peki meske daha bir jol jaşta kayıt otam atınız. Ben çevik tülen verdi. Sen de yurtuma geldin. Jamалбек, Osmanlı Jamal Jamалбек. Pekesi. Siz koruydu öt korbey. Sen tanıştırmayız mı? Tanıştırmayız Mesme mı? tanıştırıp militsan leytenantı Kanal Talabek yok, yok. Akbilan'dı. Законники начинаются. Беззаконников, блядь. Peki sögünböңüz. Niye lazım? Sögünböңüz. Niye lazım? Hani korkup geldin bana. Niye Tamekin sögün bana. Biz tanıklara Niye gel. sögün otas? Tamekin bana. Çok niye sögün otas? Tamekin bana. Tamekiniz çetkere kalkı koç belki betme Ya, takavay. Tamekin bana. Tamekiniz çetkine alkı koyunuz. Oğuzman alkol tamekin bana. Peki çetki alkı koyunuz da otam tamek. Oğuzman alkol tamekin bana. Peki jaşta kay Koltak. Kıyım olur. Jön Türk. İsmi bozma beni. Peki ne jaşta kay turmuş. Koldu da tanıştı. Koldu. Jaşta kay turmuş da. Koldu. Peki jaşta kay turmuş. Tartma koldu. Peki bakırmanız da otam. Niye lazım? Peki sögünböy turmuş şu makul bu. Niye lazım? Kol değil. Kol tartma. Sen bana öyle işin yok. Söz işin var. Peki siz bile men jaşta kay düşündürüp bor otam. Siz Niye koruy ne? pomoçtu öt korböңüz Anam. için men sizge geldim. Anam. Sizde rovudu kalıp barış için. Sebep. Sebep koruydu öt koruş gerek oşol için. Ya. Pazar bakalım. Peki bakırbaң Sen bakır bak. Kim bakır? Sen bakır atmayın. Sen bakır. Peki siz men jaşta kay. Sen geldin. Tamekin çek alka tamekin alıp koydun birinci. Не представился даже. Я вам представился, у Ты меня не на видео представил, есть. У меня на видео есть, как даже он если ты подошел, представился. дал честь, представился. Даже если представился, даже если представился. Даже если представился, да? Жалғызға келіп тамекин қармап не болды? Ne çeksin bu bu? Сізге ешкім баяқтан айтып қоғамдық жерде тұрасыз. Қоғамдық жерде біз çekip жүрөбүз. Сен жұмысыңа емес та bize. Через отырсыз башта. Проводка барамын. Применять физическую силу, если вы не Базар да. Отырыңыз. Алсын жауап бересің. Жауап бер. Мен қашқандардан емеспін бе? Қателіктім ба? Байке, сөгінбөңізші, да бір жыл айтып отам. Сөгінбөңіз. Қарма мен айтып Сөгінбөңіз. Сөгінбөңіз. Байке, сөгінбөңіз, да бір жыл. МХ мен да протокол түсіп берем аз. Вот это именно та электричка, которая не пропустила скорую помощь, которая была опубликована в социальных сетях. Сейчас она заряжается. Елдің көзінше сен да при камере да? На байке, там екеңіз. Сен жаңылышып тұрайын. Телевизор көп тұр. Бул эмне деген маскара, эмнесине анчалык таянып катуу сүйлөп жатат. Социалдык тармактарда бул видео боюнча ар бир жаран өздөрүнүн кызуу ой пикирлерин калтырышууда. Бул мурунку бийликтин убагында акча берип, жол кайгыл кызматкерин тоготпой үйрөнүп калган го. Азыр мурдагыдай акча менен бүтүп койчу заман жок, бүттү. Бул адам билбейт го. Адамдык сыпаты болсо тез жардам муунасына жол бошотуп бермек да. Сенде жүрөк деген барбы? Ошол тез жардам муунасында балким бирөөнүн апасы, же атасы, же оор абалда жаткан бирөөнүн кызы бардыр. Келесо, ойлонбойсуңбу бир аз? Камчыбек Кыдыршаевич, сизден суранабыз. Ушуга окшогон айдоочуларды катуураак жазасын берип, өзүнө келтирип коюңузчу. Ал эми жол кайгыл кызматкерине рахматыбызды айтабыз. Анын ичинен өзгөчө Мирлан Талайбековго. Жарайсың Мирлан, сен өзүңдүн жумушуңду мыкты деңгээлде алып барасың. Биз ага күбө болуп келе жатпайбызбы? Сага ушинтип тарбия берген ата-энеңе рахмат. Дайыма кыргыз эли үчүн ак кызматыңды кылып жүрө бер деп өзүнүн ой пикирлерин калтырган интернет колдонуучулары.